Ula kwa kavinda kamwe wa imoyumbe wa Kibwezi Richard Kalembe ndile ni watu wa nithayu kiokoni cha umundi aende kukwata witi sivitalini wa Nairobi Hospital. Kalembe ula na ukuwa miaka miongo 5 na muonza dhiitwe emu itema kwa ivinda yasa. Kikuu cha Kalembe ni cha ikithwa ni mwanae Kioko Kalembe. Ndongo ikauta nesi atumangethi sia ukia kisio kwa musi na anyanya ma Kalembe. President Uhuru Kenyatta munini wake William Ruto Mutongoi wa ODM Raila Odinga, gavana wa kaunti ya Masako Alfred Mutua wa Vinyandeti Mike Buvisongo, Mutongoi wa Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka ni amwe kati wa Tongoi ala makiakisia musi wa Kalembe na yu emwe kwa emwe kuma Lee Funeral Home ni kwa musini wa Ilovi. Tukwatiania na mwandiki wetu wa Mauvo wa kaunti Ilovi Benjamin Mwaka kedwa nungwatia kwanzela yalete tutabye ni chao kende kwa oyu. Yotondo Rastas unafikia kuweta ni kana tuivanu mbani ya kusuvia miaku ya Lee Funeral Home musini munene wa Kenya wa Ilovi bala ainge ma tongo imaki uteti ona nyana ema ula kutenendo wa yemu yumbo wa Kibwezi Mheshimiwa Kalembe andile ukiya kuitwa na nimeifikita baku nenga na polisi o nondumwe na kona na musi wake na kufikia kunena kana okunenga na maoni moko kwenye unduma tono mulilikana na unduma na mwisi na kiokoni cha umundi tuinena na senator wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. nokutavisekana Mheshimiwa Kalembe ndile maindu muno na mendu na manatu emeanya na maba kubi muno kukoja maunduni maingi maki utati ilikana Mheshimiwa Mututia Kalembe ndile ni mutandithia na ni mwana siasa kwa andu ingi nimo mulilikana muno kwa tsindulo na yakite ilikana we alikile kwa ivinda ambe tamuyumbo wa Kibwezi mwaka nuangilile na ile na chama cha NAK na adhu kumailungia miaka 5 lakini mwana uswa vikia kusindosa kwa nino angilile na muonza ni Professor Philip Kaloki na ingi no withi to itata kukitia kivila chutu mwaka nuangilile na usakwa nino angilile na 13 na angilile na 10 na muonza lakini ndaviki ya kumumi wala kwao yino we muyumbo wa kisio chuchu Mheshimiwa Honorable Patrick Mwao Musimba na tuyona kama sani ndatika ni mbudhu mbitu mutongo wa chama cha Wiper Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ula wanenga na policy yake kwa nduonde na muno ile mbetani ya ukamba na Kenya nima ni kwithwa mutongo u fikie no tutia Mheshimiwa Kalembe ndile naye umweka tu atongo yala ivindani vetu otulikana ndino sakwa ni munini wa kivila cho senator kwa county ya Masako no na campaign ite panene muno kwa mutongo kana mutetulo no kutia kivila chucho senator na chama cha Wiper Mheshimiwa Agnes Kavindua Muthama kwa anaye mwene kianda munene ndino wa chama cha Wiper na kutuika chamani chake cha tip kilafu gumbe no na thukuma na Jubilee lakini chaviki ya kukunzwa mbaiso be chama cha Jubilee kwithwa kitebo alikana na chama cha Wiper na kwa yuni nake muyumbe wa Kaiti Mheshimiwa katutabie kutiwa ni Mheshimiwa Kalembe ndile ula kwa yuni atasekivila pa amavoko na atwika mwandani wapa kwa chama cha Wiper wewe mwiwa mawano mamuvike yata kana sie masirama kwa Joshua Kimilo mbunge wa Kaiti andasya kana kwa mukaitwa muka na kusuka kwingi kuondoa kutiwa ni omubito ula ni Kalembe ndile ula pila kana ikitue kinene ndino wa chama cha Wiper ni kwenda ni twisikana ainge mesikana Kalembe atia tip nuna join ya Wiper na twenda twina ake muno na Kalembe mundu ivoko kana ikitwike kilomu muno ni kwenda Kalembe ananena ate ukia mundu ana indongo itina kia naona ingumba usana nitwasia muno ta chama cha Wiper balona twa muka tunenensia wendea aye mundu ekwamini kila kindi iwe kuondo akwasia kumwasia lakini ndasia kana indi kila twekane kupoya family na tuyende na kwenye mesia otwende na ukia kika otweki kia family ni kwenda ndongo ya yitu Kalembe wandile anayana declare na kwasia we akende support Stephen Kalonzo wa Musyoka ndino presidential campaign kwa utu nambe yanabia kweyomba nya undu ukaenda yungamia siasa sia Kalonzo sia utika musundu wa ndino ona ne ona tweet pick up wake kanenga ne with wa Wiper
kuondoa wao siasa Kalonzo Musyoka uno twashira chama cha Wiper no kuna munene na indi tuyiseka na ito kwato ngito nyolika kiatuni kila ki Kalembe wandile lakini tatongo itwise nito kwenda na kwa chama tuyo imwe chama ni twasia lakini nese nito kwenda na kuongeleka nangi nimekuka malike bau na chama kiende nambe kuna nasi chama cha Wiper kimara na nikikwendea na mheshimiwa anataka kusisia mundu we mheshimiwa Kalembe ndile aingi tatongo yuma kitimi omulilikana kwanza yake badukanyo we nundu ni sende munali kanije muno jamani cha Wiper aona ndu ya andu tambene utonda kumulilikana hata mheshimiwa Kalembe ndile Kalembe ndile ni mulilikana tonenza na mauta maingi na ndashe kana naenda kwake machambi tukendia na butu kaithia ana nuna hivi nganga mbingi muno tunaenda yanganga nake bukwake machambi kuni mulilikana tona imutaimuseo na ndeto nzeo unarabasia ndeto cia uthudhia na andivices ya siasa nutatunengae kuwe kana cia anai mutongoi unai wa maana muno kuondwa kuelesia nzia cia siasa na muno nunesi nunaelea cia umundu undonya kuna siasa kuwe na mundu museo ni mulilikana kwa ujasiri wake na kwenda mutongo utewia kutonaki yake nuna tangaze kana 2022 nukwenda ite kivila cha MP ba mavoko na kwao yuyu mauvona simo mama kumacha muthenani wa umundi utonda kuya tandu mama mavoko kana sie kana kilando nya kwasia Kalembe anayanasia nuna asiane kwenda kivila cha mavoko lakini ana declare na kwasia ndeke tikibela either support civic Kalonzo Musyoka campaigns lakini kana sie nundu atasia mavoko andu mama mavoko ngomanenga pole kwa kutiwa ni ndogo yo na ndasia ide ngaiye kipana kwenda kwake. Asante. Usuni mheshimiwa wa Kaiti Joshua Kimilo ainengana policy yake kukonya kutua kana kikucha ula kuteneni wa muyumbe wa Kibwezi mheshimiwa Kalembe ndile baumbe ndi tunanena na senator account ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ntwanena nake mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wala afikia kumova ibindani budhu ivetu meyovo ambunge inge makumi elembetane ukamba mevo mbunge wa mavoko Dr. Patrick Makao muyumbe wa Kibwezi Musimba muyumbe wa Kibwezi Oisu likana Kibwezi yani tukundukweli Jessica Mbalo yova na yumbe inge na tete inge kumelembetane ukamba kwao tukwithwa tuende ya kwatia mavo ndo tondu mavikete kuka na twivike ya kumbanya mavo meande umbeno wa mavo maitu alamokite mati ni muvya muno mwandiki tu wa mauvo kuma kaunti ni Lovi Benjamin mwaka vala watunenga livoti esu imwe kwa imwe kuma nyumbani ya kusuvia mi yaku ya Lee Funeral Home musini wa Ilovi na kwa tiani na livoti esu niona motumani maingi maendea na kulika uye asia praise God ni mili ya mawe ya kuma masako is sad to hear such news. Kalembe is no more, was good leader, may his soul rest in peace. Na akiongea iti pole kwa mukasiana na musi wa mheshimiwa Kalembe ndile ninye Sara Katoli kuma ngalikosia moya na ongewa kuma Kibwezi iti nita wa mulinge kuma Athriva ni kuma Athriva tikibwezi kwa Akenya na akamba onde ni pole muno kwa musi wa Kalembe tuimwe kwa titi muno ku mavoko enda MP 2022 ngai na mudhomusie nesa ende ya kutuma mautumani maku kiakisia mosi na anyanya make Kalembe ndile ula utiwe ni thayu kiokoni cha umundi wituma kwisela nambani otumani mukuvi ile 3915 kana ndeni wa Twitter @mutongoi TV ke @erastus kithuku na inde ndeni wa Facebook ni Mutongoi TV